Yes, twagarutse ikipe y'Ubwongereza muri uru rukerera irikarifiye rwose nyuma yo gukubita Mexique. Abakinnyi 10 b'Ubwongereza bonyine bari bahagije ngo bakubite ikipe ya Mexique ibitego 3-2. Ni ibitego bibiri bya Bellingham na penalty ya Edward Harry Kane ku munota wa 60 rwose. Harry Kane bamuhaye penalty ayirundamo. Igitego cya mbere cy'Ubwongereza cyatsinzwe na Bellingham ku munota wa 36 kuri assist ya Bukayo Saka, mu gihe Harry Kane yahaye Bellingham assist ku munota wa 38 nyuma y'iminota 2 gusa igitego cya kabiri cyari kigiyemo. Ikipe y'Ubwongereza ibi byose yabikoze, ariko ku munota wa 54 Jerry Konsa rwose bamuhaye karita itukura. Uwitwa Thomas Tuchel abwira abakinnyi ati rwose mwigira ikibazo mwihangayika. Aha ngaha niho ikipe y'Ubwongereza byabaye nkaho isa naho ita umutwe, ariko ni mu bakinnyi nubwo wabonaga ibintu biri balance, ariko byatumye bata umutwe kuko aha ngaha niho Raul Jimenez bamukoreye penalty. Nyuma y'uyu mutuku Jimenez bamukoreye penalty, aha Marc Guehi yari umuhondo ku munota wa 72. Nico Reilly bamuha umuhondo. Urumva ko ni ikipe yari isa naho itangiye gushyuha mu mutwe. Mwabibonye ko amakipe rwose y'ibigugu atari gutinywa hano muri iki gikombe cy'isi. Mwabibonye ko Brazil yakuwemo na Norvège rwose, abakinnyi barize ba Brazil. Ariko tugarutse ku ikipe y'Ubwongereza, ikipe y'Ubwongereza irikarifiye ari 10. Muri kubona ko The Lions, iyi kipe y'Abongereza rwose ari ikipe iri serieux. Urabona ko niba abakinnyi 10 babashije kuba batsinda ikipe ya Mexique, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ikipe y'Ubwongereza irakomeye. Aka kanya amakipe amaze kwikarifiya ni amakipe 4. Amaze kwikarifiya ikipe ya Maroc, amaze kwikarifiya ikipe ya Maroc yatsinze Canada 3-0. Ikipe y'Ubufaransa yatsinze Paraguay igitego 1-0. Ikipe ya Norvège yatsinze 2, ikipe ya Brazil 2-1. Ikipe ya Brazil rwose yari yanabonye penalty mu mukino, ariko biza kuba ibibazo kuba yaba ibona igitego. Ikipe y'Ubwongereza nayo rero irikarifiye itsinze Mexique ibitego 3-2. Kuri iri joro rero, iri joro mushobora kujya mukumva ngo hapfuye umuntu. Iri joro hari match y'ikipe y'igihugu ya Espagne n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo. Ikipe ya Portugal, abafana ba Portugal rwose bari kuvuga ati ariko kuki mwaduhaye inzira irimo amagorane, tuve kwa ba Luka Modric muri Croatia bahita badukubita Espagne. Reka turebe ikipe ku isaha ya saa 3 rwose turaba tureba match ya Espagne n'ikipe ya Portugal. Icyo kumenya, izi kipe, iyi match ishobora kuba ariyo match rwose itegerejwe hano mu cy'isi, kuko abantu benshi bari kuvuga biragenda bite, ese biri bugende bite, biri bumere bite, Cristiano navamo. Cristiano aravamo se? Reka turebe niba ari buvemo cyangwa ari bukomeze imbere y'aba bana yatsindiye kuri finali ya Euro, bagasinya bakavuga ngo uyu muntu dukuyemo tuzahura ku itariki 10. Bavugaga mu matariki 18, bari bazi ko bazahura nko muri ½ cyangwa se bari bazi ko bazahura muri ½ cy'igikombe cy'isi, kuko bo bateganyaga ko bazagera finali. Ariko bahuriye hano bahuye kuri uyu munsi ku itariki 7, bahuriye muri ½ ariko reka tuze tube tureba ni iki umukino uri buduhe. Ni iminota 90 yonyine iri butwereke uko biri buze kuba birangira. Thomas Tuchel, abantu bamubonye muri match ya nijoro, Thomas Tuchel ni umuntu uri karume rwose,
mwabonye ko nyuma yo guha Konsa ikarita itukura, ntago yahise apanika ngo akore amaramparasoma nka biriya bagiye bakora ba Pape Matar Sarr kuba bari batsinze, wabonye Pape kuba yari yatsinze ikipe y'Ubudage agatangira gukora amaramparasoma ko aribyo byateye kuba ikipe ya Senegal yavamo, mwabonye ramparasoma za Muzehe wa Brazil rwose mwabonye ko arizo ushyiramo ba Neymar rwose mwabonye ko aricyo cyateye kuba Brazil yaba yavuyemo ariko uyu muntu rwose Thomas Tuchel ibi bintu yakoze nibyo kutihutira kuba yasimbuza abakinnyi, ahubwo akareka abakinnyi bari barimo bagakina basa naho batuje, uri kubona ko byatanze umusaruro kugeza naho bongeye bagatsinda. Mwabonye ko bahise babona penaliti nyuma y'uko Anthony Gordon bamukoreye ikosa rwose, penaliti bakayitereka Harry Kane akayirundamo, ibitego bikaba 3 kuri 2 by'ikipe ya Mexique. Ariko hano hari ibintu byo kuvugaho. Iyi kipe ya Mexique nuko cyabaye ikibazo cy'igihe, nk'iyo uyu mutuku wa Konsa uza kuboneka, iyo uyu mutuku wa Konsa uza kuboneka mu minota ya kare, byari kwitwa ibindi bindi, kuko ibi bitego by'ikipe ya Mexique icya kabiri yakibonye Jimenez yagitsinze ari icya penaliti nyuma y'uko Konsa bamuhaye umutuku. Urumva ko n'abantu barebye match nyuma y'uko Ubwongereza bwari bumaze kubona umutuku, ikipe y'Ubwongereza bayatatse cyane, bisa naho byatakanye cyane, byahise bijya ku rwego rumwe nubwo bitari ku rwego rumwe. Ababibonye mu gice cya mbere, ikipe y'Ubwongereza yatatse rwose cyane, ndetse kuko niho bari banabonye ibi bitego 2 mu gice cya mbere, ariko ikipe y'Ubwongereza bayatatse rwose, bigera naho bayikorera amapenaliti. Kuba habonetsemo imihondo myinshi mu mukino ni ukugaragaza ko abakinnyi benshi bagiye bakora amakosa nyuma y'uko nyine bari kubuza ibitego kubaho, nibyo byatumye bakora amakosa. Uyu mukino watangiwe n'amakarita, mwabonye ko ikipe ya Mexique yatangiye yataka cyane. Aha ngaha niho Declan Rice yaririye umuhondo ku munota wa mbere. Ni ibi ngibi mu kanya ku isaha 3:00 rwose, abantu babe ready. Noneho umuntu utarakanda subscribe, kanda kuri subscribe, mu kanya updates zose ziraba zibageraho, kigiyemo tubabwira rwose, tubabwira buri kantu kose. Ndizera ko turi bube tukuza kubagezaho umukino w'ikipe ya Espagne n'ikipe ya Portugal. Mube ready rwose, mube tayari, tumenye ngo ninde ugiyemo, ninde uvuyemo, ninde ukomeje, ninde usanze izindi kipe 1/4 1/8, tuze kuba tumenya ngo ni ayahe makuru agezweho. Kanda subscribe hano kuri AODM TV, ibindi nahakurikira.